Evo nas, Ivane, da nastavimo našu priču o genetskim resursima ovde na obodima Daliborske peščare na krajnjem jugu Banata. Jeste, nalazimo se, znači, jugoistočni Banat, selo Banatska Subotica, u samu rumunsku granicu. Ispred nas je reka Karaš, koja dolazi iz Rumunije, uliva se u kanal DTD, a zatim kod Daliborske peščare u Dunav. Interesantno je za ovo područje jedna od vrsta koja spada u genetske resurse, osim podolskog ovečeta, osim angulice, to je ratska ovca ili srpska ovca, kod nas je još zovu vitoroga žuja. Spada u pramenke, a interesantno je po tome što ima ovo rogovlje kao antilopa. Inače, autohtona rasa kojoj preti nestajanje. Smatra se da sa ove i one strane rumunske granice ima živih svega oko 1000 primeraka. Ali jako interesantna vrsta, malo je bila potisnuta od cigaje, ali evo polako se vraća, ljudi su našli interes da je sačuvaju i da je gaje. Ona spada u sitnije ovce, do 60 kg, za razliku od Wittenberga ili Ile de France koje dostižu i preko 100-150 kg, ali je vrlo otporna na uslove kakvi vladaju ovde kod nas pod Karpatima i novim našim pašnjacima na obodu Daliborske peščare. Veoma je interesantna upravo po tome što ne boluje od ovih konvencionalnih bolesti kao što je šepavost ili izdržava jako teške uslove, niske temperature, lako se jagnji. Znači ima svoje prednosti, mlečna je ovca, ali dosta sitnija u odnosu na ostale. Spada u genetske resurse i udruženje Farmer Plus koje postoji u ove dve, odnosno 3 opštine, Vršac, Bela Crkva i Kovin, pokušava da se sačuva i da se spase ova rasa. Smatra se da negde oko od 500 do 1500 primeraka, ako bude bilo u Vojvodini, bit će sačuvana. Za sada imamo 3 držaoca u proseku od 100 do 300 primeraka i plan nam je da podignemo to na 1000 primeraka ovde kod nas u Južnom Banatu. Samo je ovde ima. U Mađarskoj ima jedna slična rasa koja je bele boje i crne boje. Mađari je isto zovu ratska ovca, ali nije ista kao ova ovde naša u Južnom Banatu. Ova je žuta i zato i nosi naziv vitoroga žuja. Rogovlje je ogromno, ovnovi dostižu dužine i do metar. Praktično koliko je velika ovan, toliko bude veliki i rog. Po tome su interesantne i interesantne su isto po tome što i ženska grla isto nose rogovlje. Pa kao genetski materijal znači upravo po tome što je izuzetno otporna na bolesti. Smatra se da ako ove druge ovce nekada nešto se desi, neke bolesti velike, da će ona prva uspjeti da opstane i da pobedi te bolesti, ili je autohtona rasa, znači rasa koja je stara preko 1000 godina. I preživela je u ovim teškim uslovima, znači kod nje nije vršena nikakav genetski inženjering, nije ukrštena sa drugim rasama, nego je upravo praistorijska, da kažemo, rasa od prvih ovaca koje su od divlje ovce nastale. To je prva karika u lancu posle divlje ovce. Jako lepo izdržava niske temperature i do -30, ojagnji se na snegu, ne treba da se ništa pomaže prilikom jagnjenja kao kod drugih ovih modernijih rasa, a koristi travu koja je zaista surova, naročito leti kada u Daliborskoj peščari bude sve sprženo zbog peska. Ona to sve izdržava i nema velike zahteve ni prohteve, jedino kad je sneg onda potrebno je da se malo pripremi hrane, deteline preko zime da može da opstane. Inače već sada u martu mesecu pa sve tamo do novembra, decembra meseca nema nikakvih potreba za dodatnom hranom, znači ona će naći ovde travčicu koju će da pojede, ne traži mnogo, ali je zato vrlo, meso je izuzetno kvalitetno jer je sa pašnjaka, tako da
Mleko? Kako je mleko, Ivane? Mleko je izuzetno kvalitetno. Nema mleka kao što ima bosanska rasa, znači nema toliko mleka, ali daje otprilike litru mleka daje dnevno, pa kad ima 150 do 300 primjeraka, to je 200-300 litara mleka, velike masnoće, izuzetno kvalitetno i može izuzetno kvalitetan sir da se proizvodi. Da li vaše udruženje planira i ove godine izložbu? Da, planiramo izložbu u maju mesecu za vrijeme karnevala cveća u Beloj crkvi i tu ćemo onda izložiti najbolje i najkvalitetnije primjerke. Ova 3 stada koja su u Južnom Banatu, jedno je u Kovinu, jedno u Beloj crkvi, jedno ovde na granici sa Vršcem i to je to. Evo naš domaćin, gospodin Grada, Dobar dan. inače vlasnik ovog stada, koji je jedan od pionira, znači prvi koji je uspeo da sačuva Vitorovu žuju u Južnom Banatu. Sticam okolnosti, to je bilo spalo na nekih 5 do 10 primjeraka svega. Evo, zahvaljujući njemu. Grado, koliko ih danas imate? Pa oko 200. Ne znam tačan broj, ali tu negde otprilike. Ja svašta pitam, kad god pitam, i uvek se prevarim pa pitam tako domaćina koliko čega ima, to niko neće mi kaže. Kažu da nije dobro. Pa eto, vidite, to je dobro, ima još 7-8 komada kući, ima 4 ovci i ovan koji je spreman za sajam i ima 3 jagnjene. Ko vam čuva ovce? Evo ova devojka. Je li teško naći čobana danas? Jako teško. Jako teško. Jesu skupi čobani ovde? Kako da nisu? 150-200 evra, 250 evra, kutije cigare, hrana, piće, sve to. A čiji su po liniji? Moji. Su dobri? Super. Lutka. Lutka. Hej. Lutka. Neće, bolje slušaju nju nego mene. A ono mi sad malo belo. Kakvi su vam planovi, Grado? Kako mislite? Sa ovcama? Pa, planovi da držim to i da ostavljam podbazak. Evo sad imam kući. Jutro sam počeo da obeležavam koje ću da ostavim. A ima tu još bar jedno 20 komada koje su original. Nad originalom to ostavljam. To mora da budu i žuje i pravorogovi gore. Super, sad sam nabavio jednog ovna. Taj će da ide na sajam. Onda se vidimo na sajmu, može? Može, kako da ne.